1 and 0. Clap your hands. Okurugirar Mugume Joseph mukuru wa Ebosako obuhereza bwa Washloan obu nibwijo kwero kusyamizo mba customer babo necenderwa cyo kutungura obuyonjo maka mu yarwara bodine magara marungi tukakora mirimo yona intasi atekabaho nabo indwara nabo njara nabo ki zaro no butashoshurwa tabika sente byona nuko so njo tugira products ngezi nubasa kutunga otobuhereza obu mu Ebora icyo kubanza nabanzo ba member wibwira account yawe barebera nakakaga shani ibiri hamwe n'indangamuntu bino kiruga kwigura hatoshaba sente kugira icyo rukubana nenda gukora obuherezo obu nubushaje kwa bekitongoro cha Wash okorwa mu ihanga rya Netherlands mwene hatwina amasiko mingi with this Ebo Washloan clients bitu bija kutunga sanitation nonjo makagabo and habamo improve the livelihoods. In Africa, we are in West Africa, East Africa and Ethiopia, and also we are in Latin America and Asia. But in total, we are more than 30 countries. Abantu basimo buhereza busobe Ebosako yabaretera kandi ngo amizigabire ngabateganisa numba kagaito omunda mnonga wabatanywire meize amakani gatirema ago kupampinga gago batwegesa baragwani bitirize imboga zabe zinko bagambara nyonka vesti ntumuhinga imboga nguno mushano obwira bwo mushano Ebosako neija kuba nehereza aba customer bayo sente zo gukora mizi ninga shi Washloan amagoba make arya babarabe nibetengo kusyamizo mu makagabo ndi Evans Taremwa abwa TV West agacenchwiri.